o tlhalosa maikemisetso a bona mo ditlhophong tse di tlang tsa dipuso selegae. Action SA e nang le ngwaga fela ntse e tlhamilwe e dumela gore e ka tlisa diphetogo. Moporesidente wa Lekoko o ikuetse go maAforika Borwa go bothologa ka makatlanamane le go dirisa ditlhopho jaaka tšhono ya go fetola matshelo a bona. For too many years, local government has become unresponsive to the needs of the people and communities. It has become a place which appears to exist to serve itself, divorced from what public service is meant to be, the greatest honor possible to serve the public. Mashaba yo totileng go fenya bo mmasepala ba bagolo o dumela gore fa lekoko la gagwe le ka newa tšhono le ikaelela go samagana le bonweenwee le tshenyo ya madi mo bo mmasepala. A re o supile fa a na le bokgoni ba seno ka nako ya fa ene e le meyara wa Johannesburg. When I served the people of Johannesburg, I established an anti-corruption unit and appointed a former Scorpion to run it. We recruited the best professionals as investigators, and they were given the mandate to do their work without political interference. The outcome of this process was more than 6,000 cases investigated, totaling 35 billion rands in transactions and over 700 arrests. Lekoko le tla gaisanela bo mmasepala ba barataro, mme maitlhomo magolo a gagwe ke go netefatsa gore melawana ya bo mmasepala ya diragadiwa. Those who break our bylaws will appear before a magistrate and will face the consequences for undermining the rule of our law in our cities. Mashaba o tshwaetse jaana ka baditšhaba ba ba mo nageng ntle le makwalo a maleba. When addressing the law, Action SA will not shy away from what needs to be said about illegal immigration. Action SA Pata! Jaanong jaaka Mashaba a tlhomile maikemisetso a gagwe a ditlhopho, go tla bonela sentle gore a batlhophi ba tla mo neela tšhono le go mo tshepa jaaka monna yo o tla ba neelang ditirelo.